Rapid je na sreću brojnih trgovačkih putnika prošlost. Model s kojim je Škoda pokušala konkurirati jeftinijim markama automobila bio je ispod razine češke marke. Scala je pravi kompakt bez kompromisa, odnosno bez jeftine i bučne kabine. Ona je sve ono što Rapid nije bio. Može li se reći češki Golf? Ako na Golf gledamo kao referencu u kompaktnoj klasi, da, Scala je doista ogroman iskorak u odnosu na Rapid, pa je više nećemo uspoređivati s tim modelom kojeg ćemo brzo i efikasno zaboraviti. Dizajn Scale klasičan je Volkswagenovski, njemački precizan, jednostavan i oslonjen na efektna geometrijska rješenja. Škodi je napokon uspjelo dobiti dozvolu iz središnjice u Wolfsburgu da dizajnira atraktivniju unutrašnjost. U Scali dominira veliki ekran infotainment sustava, koji je brz i intuitivan. Škoda se odlučila za USB-C tehnologiju, pa ćete morati nabaviti USB stikove koji odgovaraju tom izboru. U svemu tome smeta tek činjenica da su komande tempomata na ručici na kojoj su i pokazivači smjera, pa ćete nerijetko nehotice uključiti žmigavce. Ali zato s prostorom i komforom nema šale. U Scali se raskošno i udobno sjedi, a tu je i prtljažnik obujma 467 litara. Sasvim dovoljno i za ozbiljnija obiteljska putovanja. Česi će sljedeće godine na putu na Jadran u taj prtljažnik utrpati sav špeceraj za 10 dana boravka na moru. Najveća vrlina Scale je doista sjajna uglađenost. Automobil je tih i udoban. Redukcija buke je savršena, a ovjes tako prilagođen da će putnici u Scali biti bezbrižni kao mala djeca. Što se voznih osobina tiče, Scala je besprijekorno sigurna. Možda se karoserija tek malo više naginje u zavojima. Škodini standardi su visoki i svi trenutni modeli uzorni su po pitanju dinamičkih osobina. Nema tu nekih senzacija, ali ponašanje Scale maksimalno je predvidljivo. Scala je pravi all-round igrač, odnosno sposobna je ispuniti dva ključna uvjeta, komfor i uvjerljive vozne osobine. Pritom je u gradu tiha i okretna, a ovjes se odlično nosi s neravninama. U kombinaciji sa preciznim 6-brzinskim mjenjačem, turbobenzinski motor funkcionira kao svaki mladi par. Mnogo je tu ljubavi i razumijevanja. Najveći okretni moment dostupan je u širokom polju okretaja motora, pa trocilindrični benzinac ima osobine dizelskog motora, uključujući elastičnost te potentna ubrzanja u brzinama. Pritom treba istaknuti i potrošnju koja je niža od 6,5 litara benzina u mješovitoj vožnji. Sa 115 konja ovaj motor ispunit će zahtjeve svih prosječnih vozača. U njemu je dovoljno snage i za održavanje visoke putne brzine na autocesti, kao i za vožnju pod opterećenjem. Škoda Scala iznimno je kvalitetan automobil. Jedno od najugodnijih iznenađenja u posljednjih nekoliko godina. Ako od vozila tražite da je tiho i udobno ili jednom riječju uglađeno, Scala ima sve te osobine. Tu je i korektna cijena koja se može smanjiti ako s popisa opreme izbacite detalje poput staklenog krova. Ovaj automobil zaslužuje sve preporuke.